کۆدان و ستاندن ناوبەرا ئەنجومەنا نیشتیمانیا کورد لە سووریە ئەنەکەسە و پارتیên Yekîtiya Niştimaniya Kurd berdewam in. Qonaxa duyemîn ji guftûgoyan berbidawîbûnê ve diçe û tanha her du alî bi erênî diyalogê dinirxînin. Encûmen dide zanîn ku mijara lêvegera siyasî bidawî hatiye û li ser hatiye li hevkirin. Nemaze şêweyê standina biryarên giştî bi awayekî hevbeş. û niha amadekariya destpêkirina qonaxa siyemîn tê kirin. قۆناغا دووە تقریبا نۆت و پێنج جێ خلاص بووە خارێک و هەنێکی مانە جێ ناکۆکێ مەسەلا عقد اجتماعية وەک دەستور يعني ومسألة نسبة أو ناجي تقريبا يعني هبدو كرنا تشكي بسيط دمايا يعني أنها ضرباس كرنا قونا غاسيا مسألة إدارة قفتو قود به هردو آلي هفنرينن کو tiştê zehmet derbas bûye û diyalog birhetî derbas dibe. Partiyên Yekîtiya Niştimanî dibêjin kodan û standin ser rêveberiyê tê kirin. Her wiha peymana civakî goj alî rêveberiya xwe ser ve hatibû danîn. Lê hîn nediyar e gelo peyman dê were sererast-kirin yan dê wekî xwe bimîne. ديالوج تناف حردو آليات برنگكي باش حتى أنا بري فدر جواتا داويجي أحري بسركفتي بو أقو مكاريبو تيد قالك شارة سركرنج قالك خالق دبن نقاش دبون مكاريبو شارة سركرنج يفديتا يعني انها أذكارم بيجم مرجعي مبداوي كريه خالق معي أو خالجي نقاش سردبه باوريا مد دروج يبيد و شارة سربه. And you're telling the Kurdish Xalan Akok qonaxa duyemîn de mijara par û rêjeya rêveberiyê ji her alîkî re ye. û hîn jî li hevkirin ser vê xalê nehatiye kirin. Li hêleke din her du alî tekez dikin ku Amerîkî di navbênkariya xwe de ciddî ne û di beşdariya xwe de jî di van danûstandinan de berdewam in. Li gel berdewamiya diyaloga Kurdî-Kurdî kolana Rojavayê Kurdistanê jî bihêvî ye ku encam bilez û erênî bin. Akram Salah Kurdistan 24 Qamşlo